Upravni sud je donio odluku prema kojoj istospolni parovi mogu udomiti dijete, no vidimo da to u praksi baš i ne funkcionira. Kako to komentirate? Pa smatram da nije u redu da se to ne poštuje. Ako je takav zakon, to se treba poštovati i smatram da svako ima pravo raditi što želi. Ako smo zemlja s demokracijom i ravnopravnošću, toga se trebamo i držati. Pa ja bih voljela da funkcionira. Pa ne znam. Pa ja komentiram da mi nismo dovoljno spremni, previše smo konzervativna država za takav korak, iako tu treba misliti na djecu prvenstveno. Mislim da djeca ne bi, u društvu bi bila možda diskriminirana zbog, na primjer, jer su djeca gej parova, tako da nisam za to, ali neka vlast o tome odlučuje, to je moje mišljenje. Funkcionira, nisu krivi, svako se rodi da bude to šta je. Bolje i to nego, a šta misle kad kažu otac i mater, a koliko ih ima očevi, otac ko kolac. Upravo sam ja imala muža takvoga kojega nije bilo briga ni za djecu. Kako bi rekao... Pa evo, ja se s tim ne bi slagao. Mislim, ovisi kakvi su ljudi. Ljudi još nemaju razvijeno mišljenje o tome i ako imaju, onda je dosta konfliktno, dosta različitih regija ima dosta različito razmišljanje, tako da treba to sve uskladiti. Kad se uskladimo mi ko ljudi, moći će se i zakoni isto. A zašto ti muškarci ne bi postrojili curicu, nego uvijek traže muškića? Kako to mislite? A mislim da to ne ide tako, da oni to ne uzimaju da bi pomogli djetetu, nego da bi pomogli sebi, da bi ga mogli poslije maltretirati fizički i psihički i seksualno. A otkud vam ti podaci da baš žele konkretno dečkića? Pa nijedan nije tražio do sada curicu. Nigdje nije rečeno da curicu traže. Koje je vaše mišljenje o tome? Šta ti? Udomitelji, pa ako se mene pita, to je ok, znači ja sam za to, ali ne u smislu da se ta djeca odgajaju, mislim, po nekim njihovim viđenjima, nego što bi djeca u biti Da ih se puste da imaju svoje mišljenje kasnije. Da, a ne govoriti možda da je to više dobro, za to, ovo loše. nego da jednostavno možda dijete kad odraste ima svoje mišljenje u vezi toga. Pa da on odluči da li će poslije tome se prikloniti ili će jednostavno ako je dečkić imat ženu ili obrnuto. Odomijeti, ne znam, to je sud kako odlučio, šta je Pa evo, ja ću reći jednostavno, sve je bolje da djecu, ko što se dogodilo da otac i majka žive i da se 4 djece našlo na 2 metra kad ih je otac pobacao s balkona, da li je to u redu? Pa ja nemam ništa protiv toga, ja smatram da to je jedna sasvim normalna stvar i ne visi o spolu ko će odgajati dijete. Ali nije, ne znam kako će odgojati. Nemam komentara na to, ja sam ovako više tradicionalan i konzervativan, tako da nisam baš za to da istospolni parovi mogu udomiti dijete. Hvala. Što mislite, je li djetetu bolje u domu ili kod istospolnog para? Istospolni. To je teško pitanje. A joj, ne znam, sve ovisi o kakvi su roditelji i kako će se odnositi prema tom djetetu. Pa realno kod istospolnog para, moje osobno mišljenje. Pa rekao bi kod istospolnog para, zato što bolje je biti s nekim, znači imati, ajmo reći, nekakve roditelje, nego biti u domu. Pa ja mislim da je više možda kod istospolnog para, da ipak u obitelji nekoj. Da, više kao u obitelji, u kući, mislim. Ako osobe vole to dijete, mislim, ljubav je univerzalna. Da, i potrebna djetetu, tako da mislim da je bolje u obitelji biti. Pa naravno da je bolje u obitelji. Mislim, bilo kako istospolnoj obitelji isto. Pa ovisi u kakvom je domu, ovisi kako je skrb u domu. Pa ovisi o uvjetima. Mislim, nikad ne znaš kako će biti, ali bitno je da je dijete sretno, a ne kod koga će biti.